Bazar thlir tu te chibai ule. February ni som pathum tho tan ni kan lo chong kai le ta a. Khovel thil thleng langsar zuali lo thlir ho leang u. Turkey le Syria ram lir hinga wanga thizat chu singthum sangthum man pel to a. Hliam po singriat chuang an ni to anti. Turkey ram Vice President Fuat Oktay chuan an mi le sa lir hing wanga thizat chu singni sangkua zaruk panga an ni to ti apuanga. Syria ram lama mithi sangthum zanga somsari pali anom to ti puana niya. Report ten khata chuan Syria ram ahian mi sangli zanga aya tamman thi to ti ani boka. Official chin chia china lir hing wanga thi hi singthum sangthum za somsari pakwa an ni to a. Turkey ram Disaster and Emergency Management Authority chuan hliam tuar an chin chia to hi singriat zani somsari pariat an ni to ti an puang bok. Turkey ram thu nei tu te chuan lir hing laka himlova in satu contractor te chu chiat na rap thak thlenga mo phur tu angain sompani an man to a mi za som pathum man na tur thupek chona lekha an thon chok to boka mi man hi an punzel rin ani a chuti lai chon chiat na thleng wanga sarkar mo pu ni na laka birup nan hetiang hian man la ta angai tu an than hem hle ani khovel ram sang sang atangin Turkey le Syria rama hian tan puina alut mek zela China chon in rin ni khan blanket singli zet chu Turkey ram khopui Istanbul an phur thlenga nimin khan ton somnga pathumarit puan in an phur thleng le bok China hian damdoi le damdoi in a man tur man ruate damdoi in khum le lir thei te po pek chun zom zelan tum thu an puang bok heti la hian Germany chon Turkey le Syria rama lir hing wanga hasana tok te chu Germany an chung te hena hun engemaw chen om an phalsak thu an puang German Interior Minister Nancy Faeser chuan hei tan puina masani atia Germany rama Turkey le Syrian chung ko te chu chenna thlenna hmunan chung ngai om te chu har satna an to chunga anom pui phal sakan ni thu apuanga hemiatan hin thathum dam visa pek chu ani anga ti bok Germany rama hian Turkey thisen kai maktadoi thum vel anom meka hengzinga zat ve ai tam hian Turkey khole tuini na anla nei nge a Syria mi po maktadoi khat don anom meka Germany ram Foreign Minister Annalena Baerbock po in chena tur in nei lo le damdoi ina enkol ngai te chu Germany an chung te bel tura an ramlu an phalsak thu apuang bok ani Lebanon a helpol Syria ram President Bashar al-Assad atantu Hezbollah te chuan eitur le damdoi phur trak somni pathum zat chu Syria rama an thon luta heng tan puina te hi Latakia province a phurlu anni United Arab Emirates po in Syria hena hian poisa fain dollar maktadoi khatan pek don thu an puanga chu mai ba ka chuan thona pasari mangin Syria hena hian tan puina chi sang an phur thleng to boka Syria President al-Assad chuan UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan hena lom thu asoini heti la hian Qatar ram lalber Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chuan nimin khan Turkey ram to in President Erdogan hmuwa lirngin nuaram dang shruai tu Turkey ram thleng ma saber ania Qatar hian Syria rama chan chu na thok tu white helmet spol ten hena po manro poimo an pe bok kumzatam takliam ta tang to khan India rama mishing tamber Hindu sa kho betu te chuan bong hi ran thiang hlim lele wana thu nei tu ayo tu angin an ngaya hun sang sanga bong chungchanga hian sa kho dang betu te ta na mak tak tak thutluk na siamani fowa kumina po February ni sompali Valentine's Day chu India rama chuan bong ko ani kau hak day a man ni se ti in rot ania ma se internet a te TV a te le chanchin bulama te social na anasat ema wangin bong ko ani man hi kalpui chun zom ani talawani karma sa thotan ni khan Animal Welfare Board of India chuan thu chu siamin February ni sompali chu bong ko ani kau hak day a puangin bong hi India ram nun phung le thingtlang lama khosa te eile barin hana pui ber ania bong ko ani man hian ril rulama hausak na thlenanga khothlang nun phung in India ram mi te ril ru alu zel tur veng don pokani ti in kau hak dei manani tur thu hi an puang ani Animal Welfare Board thu chu anu hian internet lama te chanchin bulama te le TV lama te mitam takin kau hak dei chu fiam thu thona nan man na satak ema wangin thul le ani ta ni hemi ma hian India ram Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying noya board poimo takadin Animal Welfare Board chuan bong te chu mishing hena hausak na thlen tu khuarel hausak na vong nung tu tia soin bong ko ani manani chuan khothang nun phung in a hne mek Hindu sa khoti dan tha chu
choinun le ni theidon ani an ti ani Animal Welfare Board in thu chuan nei hnuah hian NDTV an khor pakhat chuan kholaya bong ku atuma ma se bong te chuan tlan chhizela bong te hi chutia ku ngot thei pon ni lo in ko tur chuan du thlanna poimo ani ti in fiam thu a tho zuya hei lo po hi kau hak dei chungchanga fiam thu nu izat thlak tak tak tam hlea hetiang ani ta ka wang hian kau hak dei chu India rama man ani le don talawani India rama mi pui tlok le ding on khat aya tam mek te jinga tam ber za somriat vel hi Hindu sa kho betu ania hetiang ani wang hian Hindu sa kho betu teran thiang hlim bong chungchanga hian sarkar po in thu le hla nei fo to thina bong tha le asai hi Hindu tam takin thil thiang lova an ngaya bong tal le sajol chu India ram hun engemaw zata khap ania India ram khopui tam taka zalen takin kholaya bong an chuaka kongpuya bong ek mu tur om fo ani BJP sarkar Trump ni na Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying noya bong hum hal tupol Rashtriya Kamdenu Ayog RKA chu kumsang ni sompakwa khan din ania zirna ina kau science subject zirani theinan ma an la ma se dodal na na satta ka wangin kumsang ni le somni pakhat khan hei hi ti toble ania kau science subject a hian thil mak deuh deuh tel ania bong talawanga lirhing thlen thei dan te afin fiana om si lovin ramdang bong aya India ram bong atanga siam chu bong nu te that bik thu le khowela thaberani thu te tarlan ani kumsang ni sompalia Prime Minister Narendra Modi kai roi BJP sarkar dinatang khan Hindu na thlipui chuan India ram atuam na sahlea bong po politics khelnan na sajoka manzui ani ngal boka BJP hi Hindu sa kho zirti na nena in phiar zom tlat ani wangte India rama Hindun tambera wanga an vote du awangte in Hindu na thil chu BJP hian na satakin an choilar chho ati thei ome India ram hun sang sanga Islam sa kho betu Muslim ta chu bong chunga tharum thole bong za lo taka chathina pu in mithen khat phei chu tha hial an nia Modia sarkar nu a hian hetianga Hindu ten Muslim ta chunga bong awangan leilen na hi sarkar chuan hu mai luina sa hle ni in Human Rights Watch chuan an soya Hindu tamper na ram mane wangin India rama hian hetiang lam hoi boruak hi alom chhozel nge yang ti hi soilok ngam ani ome Turkey le Syria rama chiat na rap thak thleng mek wangin Ukraine in dona lam kan soikhat dewa Ukraine rama hian in dona la top lo na sa a Ukraine kho chaklam le chimchak lama la in do zelin Donetsk biala Bakhmut khuwa chu Russia sipaiten la to ma se Vuledar le Marinka khuwa te Ukraine le Russia sipaite anlain kapreng ani Ukraine sipaite hian Russia ina op mek Zaporizhia biala Melitopol khopui chu inrin ni khan missile mangin an kapa civil mi pahni an thi ni in soyani heti la hian USA chuan in dona top theinan ma ala lo zela in dona Ukraine an tranzel theina turin engtin nge Ukraine hne na ral thuama pek zelang ti chu US official te ngai to ber ani mek zela inrini po khan Brussels khopuya US Defense Secretary Lloyd Austin le Ukraine ram Defense Minister Oleksiy Reznikov te chu in bia in boruak le leilam man tur in dona man ruwa chungchang an soidun ni in puan ania Ukraine in dona hi ala top maidon lo hle ti achiang ome Turkey le Syria rama zan khat thil thuwa chung kwa mang thakte an oma athenin an chung te an chan veka van doina run thak lu tu ka thlen lain nang le ke chu kar thar kan chuang kai le tareng mai kan wa van nei bik tak em hun duam tak lo mang zelang che bazari lo thlir wangin kan lo me